Pod transparentima, slavolucima, duž ulica, zajedno sa pionirima i najstarijim građanima, stajalo je još 40.000 Titograđana koji su došli da se sretnu sa voljenim drugom i prijateljem. Došao je da poželi dobrodošlicu i najstariji partizan Jugoslavije, narodni heroj Đoko Pavićević. Pogledi i ruke govore ono što ne mogu riječi. Malo je vremena da se izraze želje, odanost, duboko prijateljstvo. Svi očekuju dragog gosta, njegov široki, topli osmijeh, njegov pozdrav.